kutin thak kheri chu an thu nei na pia lam mani an ti lo top tur dan pal zut na ni chu Daniel Lezui tlonga ani a tun huna hian Paul Ming anga dan palzuta mishing kutin thlak na thleng thin chungchang kan en hodon ni SRS VDP JC YMA Ming anga mishing dikna palzut nei thleng na satamol mol le ni tun ma tang to in ruilo ti thin te kut thlak zuar kut thlak damdoi zuar kut thlak tun ma kan u te hun lai pei kha chuan sirin skol ringot te kha kutan thlak vak mai thin ni ma se tuna chon khovel changkang chho zela khang te kha are chho hret ni ta te poina langa tin proxivon era ang te kha aliam to proxivon te mutur om talawa proxivon soita chon proxivon hi kan dorem ani lawa ma se damdoi ruinan beran man thin taksan chiulu thin dextro profesin kha an ben to ni chu opiate drugs tho tramadol mangin an thak to chu taksa ain chiulu thei to lo ni chu wang chuan mi hian ruinan lein chiunan khan an mangai to lo ni te poi hria da tho me nie khotang ta na an tho lok na le an that ne te phatrol ani lo ma se kut thak dan se lo le dan za na nei lo in zeptel thin ten an zawai ati ming che thina ni sazu thiwi hian barela tui thieng lim zong ati bol hlo vek thinang hian ole dan lama lo lut teila dan semi kan ni lo ma se dan te hi dan semi lawyer emo advocate te tan chaw ni lawa mi pui ban phak mi zong tan mi zong man thei tur mi zong hriat tur ani ti the hre le teila tho me task force chungchang thua lo lut teila task force te hen kut thak theina dan neem sarkarin guidelines a siama hian The Protection of Human Act 1993 kala chet theina dan an nein ka hrelawani tin mishing puite kut thak hi IPC section 350 351 352 353 kal chetani ti te poi hria ta tho me task force emo SRS VTP JAC YMA te hian miswal nian pu an man te hi kut thak theina le poisa choi tir theina dan an nei lo section 163 CRPC le Indian Evidence Act 1872 angin phallo ani za an man te khalo dik loin heroin kezi za zuli tar sang chuang lo kolemo kolanga lo pu po ni se michim mom milu lul bum hang dot soiching warning an pek fo to po lo ni se danang takin thu nei tu te hena hlan mei ro se accuse suan a phu tok sem na chu mungei ro se danang takin tumal kan soisel ka in rin om lo danang takin ana theyang beran sem theinan mal ro se evidence te zong ro se anti tur lia niang kutin thak kheri chu an thu nei na pia lam mani anti lo top tur dan pal zut na ni evidence tur rui hlober ming thatna na kan halvut fut mei te dan kan poi sak lo ziele kan ngai poi mo lo zia ni zo kem ti te hi in en fia na ni mangu dan hriat lo hi dan pumpel na ani lo an ti thin kha ram changkang a pianga dan la le mem thin awai me yang zong po hian ram ma so na kan du chuan dan kan poi saka dan kan choi sa na ngai na sa le mi zo tong hum hal ai hian dan hum hal te kan ma mo zo kem ti te in zot thar le teila tin atop nan a side bi lam kan soitel du chu tun hai poi soilo kutur te ka soina lawin rui hlo ti thin te bi ka address na le ka challenge du chu ngatinge khotlang le veng chung ta na nok sak zong kanom tlat thin le Mizoram mi pui nuai som pakhat chuang hen nga tinge veng chung le khotlang
ta nan hok sak zonga kom tlet thin le ti te pui lo in ngei to chiang ro sual ka po mo na ni lo in khotlang ta nan hok sak lo zong he na sual thei ni in soi thui wang ngai om lawe ka kut en hen the them me ome tunge ka ni chu le zep tur chuang ka nei lawa ka testimony ka purpose of life le ka dam chan ani to wangin ka ni nei ka za pui lem lo ni adicate suang te meu mei rui lo hi ka lo khoi ve to ni proxivan hun lai tang to khan amaro chu kan kuli kon venga ko ma kuli kon wai me shuai tu lo ni to le shuai tu zong zong te zo tro veng chung ta nan nok sak le wai me ta nan nok sak ko ngai ku tha ngai an voi chete ma hi ka lo om lo ni ti te poi ka soi du ni chu wang chon nga tinge mi nuai som pakhat mi pui ji nga hian veng chung le khotlang ta nan nok sak zong tla takan sual thin kanom thin ti te poi kut lo tur to te po hian lo in ngei tu chen turin ka challenge du cheu ni rui lo ti thin sim thei lo rui lo boy tang mek mi lo thlir inom chuan pathian a hian holistic recovery ril ru le taksa le tharau dam nei aumani ti ka sei du bokani e khati zong khani se mi lo thlir saka wangin kalome krista hing tu swa min ngai to makan trong trai nal pa kan sum swa wa na changin min lo ngai tha anga kan suan ting ai dam kan ramati dam le an kan suan ting ai dam